कांग्रेस की सही तरह मंगा तौब ngam थबक सिंह बीजेपी ने सुबह तक था तरह मंगा की मन तौगन है ना लंगिंग असोबद पांगथोक की इलेक्शन रैली दा मोदी ने थाजु की नुमित सामनी की वासक पावर थुंगन मंगम प्राइम मिनिस्टर न मणिपुर की मियाम करी की दमक लान लंबिंग बनो हाइना गोबिन अंक्रे मणिपुर की ख्वाइद की लीडर पॉलिटिकल पार्टी में वेद मणिपुर पीपल्स पार्टी असे सिंबल अदी थोकना मिखल थेंगना गदौरी Mangasok National Games sa Manipur champion o ikiba guning singgo na parang palagkuba Manipur ki sana ro sing namit pangkokre Mayam kurumzare adom ne yengbiri bes impact news ni ay okram somendro na hujik pungza se phob gi maroi ba paw sing miam de pijari Naga Accord number oirga Manipur ki ngam khay amade apun bage sakam da kariyam ta akai ba piro hena Prime Minister Narendra Modi nga si Manipur ki miyam da lauthok re loina na minute jangkai mga gi wasanda Manipur ki State Minister okram ibo bi busu karem kata ina duna hundur ngang kre lak liba mikhal gamari lena nga si langjing aso da pangthok ki ba mipham gamari lena na Prime Minister Narendra Modi na NSNI mo the India government ani gemarak ta sign tawna di framework agreement na sida Manipur ki ngam khay gi matang da wahi ama pau yaude framework agreement na si sahi ama Makai ki mamang da sign tawna ki bane asu kuirba matam se wahi amata haidraga mikhal maya da framework ki matang da ngang liba se nan makai si minister oibo bi tumduna lairubra Manipur miyam gi darka laiba polam kya fangan bai ba se state government ki mathawne pochai fangan bada apan ma piri ba khudingmak thengna bai ba se su state government ki mathawne asu kuirba fawa blockade loisin ngam da bai ba se state government ki ason badu uthok zabane Manipur ki lairib issue sing loisin ba central government ki mateng nirak ko mikupta center na mateng pinan na sem sadu na lai sahi tara manga Congress na government pairak pada ngam khidaba thabak thorom kaya BJP na government pairak labade tham tara manga gi manung da thabak paikhat tu na miyam da utkani haina miyam mamang da wasaki State Minister o ibo bina thabak lawda rate khaidok tu na 10% lawri adu BJP na Manipur sakhat na basa da chama thabak tawgane sahi taramanga chupna government pairak laba Congress ki MLA singna sathakiba aran ma thabak thorom kaya BJP na government pairak labade lemna tharoi miyam mang da sabak faktuna khangan gani haina fongdoki यहाँ के मुख्यमंत्री समझ ले मणिपुर में जो भ्रष्टाचार हुआ है 15 साल में उसका कच्चा चिट्ठा हम खोल देंगे ये बात मान के चले क्योंकि आपने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए यहाँ के समाजों को एक दूसरे का दुश्मन बना के रख दिया भाई भाई को लड़ा दिया आपने क्या राजनीति इतनी नीचे स्तर पर गई है जिसको समाज की परवाह नहीं हो देश की परवाह नहीं हो मणिपुर की परवाह न हो सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह हो ऐसे लोगों को एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है और इसलिए अब यहाँ कहते हैं कि नागाओं के साथ जो आपका अकॉर्ड हुआ है मैं जरा यहाँ के मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूँ 1.5 साल सोए थे क्या गहरी नींद सोए थे क्या ये अकॉर्ड 1.5 साल पहले हुआ ना आपने कभी भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है मैंने स्वयं ने कांग्रेस के नेताओं को अकॉर्ड में क्या है सारा बताया है और आज 1.5 साल के बाद जब चुनाव घोषित हो गया तो झूठ फैला करके मणिपुर के लोगों को बांटने का पाप कर रहे हो मेरे मणिपुर के भाइयों बहनों आप तय कीजिए कि आपको 15 साल तक मणिपुर को बर्बाद करने वाले मुख्यमंत्री के झूठ को मानना है या 2.5 साल से ईमानदारी से आपकी सेवा में लगे हुए प्रधानमंत्री के सच को मानना निर्णय मैं आप पे छोड़ देता हूं भाई लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं नागाओं के साथ जो अकॉर्ड हुआ है इसमें कहीं पर भी मणिपुर के टेरिटरी के साथ कोई भी धोखा करने की चर्चा नहीं है इतना झूठ बोल रहे हो मणिपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों मैं मणिपुर की इस पवित्र धरती पर आकर के आपको वहां वादा देता हूं ऐसा एक भी शब्द जो मणिपुर के हितों की रक्षा न करता हो जो मणिपुर के हितों को नुकसान करता हो ऐसा अकॉर्ड में एक भी शब्द नहीं है भाइयों बहनों एक भी शब्द नहीं है कहीं कोई भी रुकावट करता है तो उनको हटाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है कि नहीं है भाइयों बहनों कानूनन हिंदुस्तान का संविधान कहता है ये पूर्णतः जिम्मेवारी मणिपुर के मुख्यमंत्री की है मणिपुर की सरकार की है मणिपुर की पुलिस की है उसके बाद भी रास्तों पर ब्लॉकेज चल रहा है लोगों को अनाज नहीं मिल रहा दवाई नहीं मिल रही
सरकार चलाते हो। भाइयों बहनों, ये उनकी विफलता का जीता जागता उदाहरण है। ये जिम्मेवारी उनकी है। भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर में सरकार बनेगी और मणिपुर के हाथ में सरकार आते ही कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहने देंगे, मैं आपको वादा करता हूं। Prime Minister Narendra Modi ki Imphal Khongchat yaning da phong tuna coordinating committee core kom nga se yok pung taruk ta kaukiba Manipur banna miam gi mahausa gi punsid akai be pikre banna se namra mori ga Imphal city gi lalol etik tawba mafam khuntak lan se ki dukan pumba thong lon ki school college government ki office sing thong lon ki lambi da mi sat gi sang yam na hantha ki nakalamram da banna se namram oiraga thoning da thaudok sing thoktana bahaiduna state ba the central forces sing na Imphal city gi mafam pumba mikup nahom sing na ngak sen ki korkom gi banna se Prime Minister Narendra Modi na Imphal thadok khaba matungda loisin ban hari Prime Minister Narendra Modi na state government gi mayok ta hairamba wafam sing yumpham yawda bangakta ne Prime Minister na Manipur laktringai da homework tawrak tre haina Manipur gi Chief Minister Okram Ibobina fongdokre ngasi Prime Minister laktu na Manipur made Manipur da paleba Congress government gi maram da wafam kya fongdok lamba du gi matang da sengdok na namagi da Congress ba na pangthok pa paumi singa una ba gi thawrama mada hairiba wafam singa si fongdok ki bane Tharamada the Prime Minister Narendra Modi na hairama wafam sing Chief Minister Okram Ibobina amamamta oina putoktuna sengdoki maruaina Manipur da mai khudong sa da lai hairamba economic blockade ki matang framework agreement sports university corruption education amadi ek its na sing hiram kaya gi matang da Prime Minister na hairama wafam sing Chief Minister na sengdoki Mark na hai Manipur na hausik nomad pung kunmari mai fanghale loinana Gujarat Manipur ki power reform asigumna laihanna na Prime Minister masak mana khangan ki lai krabane asif hawa khangsin nadana Manipur government mai fanghandre BJP government lak labadi mai fanghan ga ni hai bas yumpham yawdi fongdoki Mark na makha tan hai ki bada BJP na government pai rabade khudak economic blockade hando hange hai ribasi na de BJP ga UNC amadi NSN IM ga satminare hai ba taksare loinana framework agreement that Manipur kaiba yabo wafam yawdi haraga agreement etu da yawdi bo wafam sing karigi miyam da khangan da bano haina su hangki loinana India na center da bu government pai rabade kanglu masel gi marakta yengthina ba yana da ba hekta thokpane masi jun taranipan gi thaudok na sakhi na ba wafam su Chief Minister na thamki He has not done proper homework before he came here. Today there is 24-hour power supply in our state. Manipur power sector reform by the state government of Manipur. Even his own state, Gujarat, he had already instructed the model of Manipur power sector reform should start initiation. If BJP came to power, the economic blockade will definitely open immediately. Mana hai ki base sina takpadi masina proof tawreba. BJP, particularly Honorable Prime Minister and the UNC, NSN, I am hand and glove. If BJP does not come back to power, this economic blockade will continue like it is. This is a big question to the Honorable Prime Minister. He should have to be replied. He mentioned that before we entered this agreement, framework agreement, we had discussed with the Congress leader, who are the Congress leader? Can he name? If he cannot name, whether he can resign or not. Paumi singa unabat da Chief Minister Okram Ibobina sports amadi culture gi lamda politicize tawbigan haina su Prime Minister appeal tawki mak na hai YTV lokol gi lamdu su center da gi mioi lak laka khalambane adu khara leraga sports minister lak laka mafam adu khara kutli harak pase angak pu fawe loina na kautruk ta amuk hanna yeng laba matung da lam ekar chahum kun pi khrabane sports university sagat pu gi thabak satharingai da temporary oina khumalampak sports complex ta hobi ro haina kayarak han hai khrabane haina su Chief Minister na fongdoki UPA government leading da National Sports Academy Kumalampak Linkalamki loina na district singda district mini sports complex sing thamlamki haina okam ibobina UPA government pu singthaba loina na sports ki infrastructure ki matang da hausi paliba NDA government gi niroi Manipur gi matik sab infrastructure lai haina fong na ngangki corruption ki matang da sengdok laduna Chief Minister na hai kariguma project ama natraga amagi maramda thadarak pa senpam sing state government lana season da hairabadi center da gi agency tharakuna thigal handuna aranbu tawre habagi putho u fongdoki loinana ek is policy ki wantok laitre north east state sing da piram special category
gi status so ANDA government lauthokibga loinana hanan lairamba industrial policy su sanahan kidre hana makata ki more than 90 times union ministers visit Manipur. Pata nahi why they are coming here. So is there any new project whether they have sanctioned or not? During the time of UPA government, any union minister, they never enter. Let us forget about prime minister. They never enter in our party office because since they came union minister, they are not only for one particular party. They are the minister of this entire country. One national sports university. Now, whether they set up or not, we are not beggar. We will not beg to them. We have sufficient infrastructure is there. I appeal to the Honorable Prime Minister and BJP leaders, let us not involve and politicize like sports and culture. Manipur ki khwaida ki leader political party ama oiba Manipur People's Party MPP ase mikhal gi symbol ani thoktuna mikhal thengna ga daba Manipur amadi India gi danatana malemda ahanba party oire March thada pangthok ga dara mathoi su Manipur Legislative Assembly mikhal thengna nabagi damak party ase gi mikhal gi symbol ase cycle amadi petrol pump ani na oiri party ase gi miref manga thadok gi manungda miref amagina cycle symbol oiri loidana miref mari amagina petrol pump na symbol oiri party asige cycle symbol oriba se party asige president ni hariba Hairok Assembly constituency da mikal thengnaga doriba nomai kapam soba kirane petrol pump na symbol oiduna mikal thengnaga doriba party asige meref mariya dudi haingang gi Priyo Kumar Khetrigau gi Azizul Kaisamthong gi Khabam sung Singjamai gi Sarchil ni party asina symbol ani da miref thengnaga da bani haibasi CEO Manipur ki website ta February thagi tang tara nipan amadi kun da thadorpa page anima ki mirep singi party amadi symbol gi list ta thengnar khibani CEO ki website da party asigi mirep sing da piriba symbol amadi mirep ki maming singaloina na yauri panba yabade party as English singani tara ni thoi da pangthokba mikhal da voter cha da taruk yauna fangkidaban maram oiraga English singani tara humdoi da ECI na sakhang kidabani BJP की इलेक्शन इंचार्ज की फंपाई असम के फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मणिपुर की ममिंग याउदे मणिपुर की इंटीग्रिटी दा करिगुंबा मखल अमतगी अकायब पीरोय हैना प्राइम मिनिस्टर ना फोंदोकलमलबनिना सिंगननिंगाय ओइद्रे हैना फोंदोखरे BJP की ऑफिस ता पामी सिंग उनबा मदा हेमंत ना मखा तारदुना लैबाक अमगी प्राइम मिनिस्टर ना फोंदोकलंबा हाइबसि लोयरबने चीफ मिनिस्टर इबोबिना एग्रीमेंट दुगी मातांगदा कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी खंगन किबा लैख्रबने हिंदुस्तान टाइम्स की इंग्लिश सिंगनि तरामंगा की August thada phongwa pauna sakhini phongdoki BJP na government pairabade blockade amat leheloi ason ba chief minister amana lebak salai badagi blockade asi loisin ba ngamandabane lamdam asi gi miyam na ngasi BJP nungsibi kiba adu BJP na government pairaba kanda achauba chakot pa ma puraktuna miyam gi laman singani hana himantana makhata ki unabadu saruk yakiba BJP ki spokesperson N Birena Congress na framework agreement ta mai onchindura fact encounter drug ki case singdagi Miyambu mai thaiduna purna ba hotnabane prime minister na lauthok labanina congress na nupa macha thok labadi hayengdagi framework agreement ki matangda wa amata thampam thoktre phongdoki with the prime minister's categorical assertion today before the 100 crores of the people of the country the controversy created by the Congress party that framework of agreement has something to do with Manipur should be raised. National highway maintenance is a part of central government responsibility. But the maintaining law and order in national highway, it is a state subject. Once BJP Manipur come into power, I would like to give you assurance that Manipur will never witness any bond by any organization. Whether it is some group, that group, this group, will not allow and will handle very toughly. After 15 years of in power, thakna basing drinking water si sahi ahum thuna phangangani haigumba yamna sumba core issues praja gi need based oiba mayam se loi moi thairaga som the framework government se thaidok na tawlai reba aduna now praja sing the from the BJP side I going to hoji hari si let us start to discuss the real issues.
Assembly Mikhal Gamari Lenana, Communist Party of India, Marxist Mikhal Manifesto, Ngasi Fongre, Pauna Kaitel, Governor Rotaleba Communist Party of India, Marxist Office, Party is the Manipur State Committee Secretary, Sarat Salamna, Party is the Manifesto, Fongki. Manifesto Fong Gamari Lenana Secretary Sarat Salamna Haikivada, Communist Party of India, Marxist na, Lefamadi Democratic Front, Saruk Yaribase, Congress Amadi, BJP Natabano Miam, Ihul Kang Natabak Torkadaba, Government Am Lakna Nabagi Pandam Dani Fongdoki. Ngasi Fongki CPIM gi manifesto oda militants loop singawadi sanadu na santi purakpa Human Rights Commission mapangal kankat hanba senja thumja thingba afpa lauthokpa yauna tongan ba issue kunthra yauri Chaukhot lambida khwai thinda haliba magi corruption si akoi gi mapung phana akoi muthatna bo honagani loina na akoi gi bharat pumbada paikhala iba akoi gi miyam gi maru oina lawmi sinmi laita laira miyam gi damakta paikhala iba akoi gi bharat pumbagi program sing se manipur da amatta akoi gi machu tana aduga mapung phana masi pangthokpa laitri huji phawda masi Pangthoknabagi damakta yam thamui sengba akhoi miyam gi sarkar ama dharkar lei haisisu akhoi gi manifesto sida aikhoina haijari Lakadoriba Assembly election asida mirep orgadoriba singna vote khombada territorial integrity na star campaign on sijinabigan haina akom loop kanglaipa na thokpa chirol amada khangalakli Kairao Assembly constituency the independent mirepam oina Mikhal Thengnagadoriba Mohammad Nasiruddin Elias Bobo gi Piral Singkat kare Imphal East ki Kiamgai Muslim Kulda Pangthoki Bathoramasi Marilena Nasiruddin Hai Kibada Mamangda Kairao Assembly constituency the Luching Boy Ramasing Miam Gisako Thorak Amatama Pungfana Paikatabana Assembly constituency Siki Miamna Nongpok Nongchup Haiduna Kaire Lambi Thong Yauna Hiram Kada at Assembly constituency Singdagi Ka Hena Sotari Asigumba Miam the Tengner Kodong Sada Sing Asi Lehendan Nabamade Miam Gitogal Town Nabidamak Mikhal Tengna Gaduna Torakpani Fongdoraki Ladiba Manipur ki jati bijati khaidong nangai akhoi ki silliba kanglup kharase sigi se akhoi ki Manipur ki lamai degi muthat nangai akhoi honnaba aduga tangai phadana lakadariba election sida akhoi ki ladiba praja mayam na khanbi gadabdi awon ba ma purak Manipur awon ba ma purak nangai vote pibiu haibuduni praja mayam da aina thamjariba Bishnupur Assembly constituency के लोक जनशक्ति पार्टी LJP के पिनेफ खुंद्राकपम भवेश्वर सिंह फिराल सिंहप की थौरम खा पोषण ममदलेब मसागी युमदा हौनबी मतुंग इन पांगथोखरे फिराल सिंहप की थौरम अदुग मरिलेन पांगथोखिब मिफम मदा constituency असी के मिरेप खुंद्राकपम भवेश्वर न हाई लमदम असी की नहा सिंहदा मतम मतम की ओइबे स्किल ट्रेनिंग सिंह पीदुना सेंथोक लंबी पीबग लोइनना सोथौरब केंद्र से की साखो थौरांग कयादा माइपाकना संचिन गनी फोंगदोकी लोक जनशक्ति पार्टी LJP के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन अमदी लोक सभा की MP ओदिबा सिराक पासवाना ngasi थांगोइबन के चेराउ सिंग चतुना अथौब सिंग खुबम द लैसु कतुन इकाई खुमनब उठखरे ngasi के थौरम द LJP युवा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी A अमित सिंह दलित सेना मणिपुर के प्रेसिडेंट RK सोमरेंद्र काइकू लंगथबाल की MLA कराम श्याम सिंह LJP की नेशनल महिला सेक्रेटरी रुशिदा शर्मा स्टेट के जनरल सेक्रेटरी A किशोर अमदी LJP की या स्कूल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मिरेफ याउना अथौब सिंह की मफमदा इकाई खुमनब उठखी लाकलिब मणिपुर की असेंबली मिखल नियम सुमना पांगथोंगनबा सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स कंपनी कुंथ्रा सेंटर न थारकदौरी चीफ सेक्रेटरी ओ नबकिचो न फोंगदोरपगी मतुंग इना लाकलिब मिखल दा सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स कंपनी पुन्ना सानी मरिफु सिजिनगनी हारी 43 Fungyar की मेरे सोमी अउंसी बु सौगतपु ओइना 43 Fungyar मंडल BJP न सिंधुना मेगा पब्लिक रैली मंगरांग कामजोंग द चटखरे रैली दा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स किरण रिजिजू अथोय मिथुंगन ओइकिबग लोइना अतोप BJP की मकोक थोंबा मियोय सिंगसु सरुक याखी
Lakliba Mikhala Segamari Lena ECI na nominate Tautuna Observer or in a Lakadurba K Amarnatka, District Election Officer or in a Puliba M Hare Krishna Aro Singamade, District still later but Tongan Media Fraternity Kaga, Mikhala Segamari Lena Pet News Kimaramda, Kananabaki Tauramama, say, Bisnobu District DC Conference on the Pantok Ray, Toromo the K Amarnatna, journalist Singna, Pukchel Sengamade, Katopagalun and Tabak Tauribasida, Mixatin Pet Stoudan Nabamade. Apil taukiba loinana lakliba mikhal asida mavung fana asumba sengba report pibina naba apil su tauki matang aswaida break amalo jage manipur amade malim gi tongan i pau single loinana akoi break te yamna thun hanjarke impact news bu migeng ta duna lebiu Break matungda mayambo man taram nokchari loinana bulletin sagi makhata pausing miyamda pijari Kaisamsong kabui khulda laiba BJP ki worker magi yomda Sagolban Assembly constituency ki MLA RK imona masagi escort loina duna laklaga worker adu hat kani ki halambata tana manaw nupa phuram lehna khulla sagi miyamna maral sirakli thaudo ka singa sinamdam pung banga makairum tabada thoki bane MLA imona hat kani ki halam liba miyo adu ki mamingna Raja Dangmai kawe phuram liba miyo aduna Paugui Gai Dangmaine, Taudogasi Matang, Raja Dangmai Giloinabi, Consumai Damaina, Fondoraki Bada, MLA Arki, Mona Maki Escort Yaudan Laklaga, Raja Kadai Lay Mak Koutoro Natrabadi Hat Kanihana, Kihalaki. Matam Duda Imungi Mio Sinamaram Hanglubada, Razana, Ayaki Mida, Kihalam Lehana, Fondor Pagaloina, Putok Trabadi Tengnabum from the Hat Kanihaduna, Akan War from Tamlam Ki, Madugi Matakta, Mangol the Tetuna Tamba BJP Gipira, Lotaduna, Kongpang and Nekaiki, Tanzaduda, Razagi Manaunupa, Paugui Gaina, Manaunupan, Hairubadagi, Maki Makut Tudeki Hana, Emile Imo, the SARS Tauki. Loinana Miam Gimihut Oida Baluching Bamana Asugma Tong Satarambasi, Yaning de Kaisamtum Kulas the Labour Polling Station Amagi, Matang da Laikai. Laiminaba Nupiamaga, Marai Tona Kibanatana, Emile Imoga, Nuaina, the Bakarisu Laite, Karimba Razana, Asoingam Talk Labadi, Madugi Apapata, Daitapum, Emile Mona Pugadabani, Fondoraki. Prabja Masen Kanarak Matamda, Mana, Kanaba putting the mana Pagatongam, Hatungam Gitarasineва, Mioiba Hibadi. Kaditang Yana Basulagani, Magi Maram the Noida Basulagani, Ma Emilia Ma on some talking I Kandana, Mana Koimung the Larga, Tritan Doroga, I give me Tango high for me to that mark gunpoint Doroga Mana, Hatkini Haram to the Yaning they have out the Imphal to More Passenger Service Driver Association a More Fawi Gari Sian Lep Kibasiki Matangda, Hayang Merang Komtele More Parking, Mipama Pantokani Hari, Haribo Mipamas the Imphal More Chiliba, Maruti Venamade, Maruti Ikogi, Driver Msungari Mapusing Saruk Yabi Wana, Association Sikishiro Lamana Makatarakli. Parliamenta Awanopo State Singi the Makta Makopon, Laubung and Bamut Sing, Matautai, Norris State Singi, Miam, Waba Yaba Warakle, Hosiki Miam Kolau, Kangba. Kangmangamba Mui, Matautare, Wafamase 46, Cycle Assembly Constituency, National People's Party, NPP, Gimire, Foiba, CH, Azang, Kongsagi, Mikal Gamadil, and Pangtok Miam, Gimipamada, Party as National President, Conrad K. Sangmana, Fondo Kibane. Cycle Public Ground, the Pangtok Kibamipamada Sangmana, Party Amatan Taudrabasu, Manipur, Haukiba, NPP na, Northeast Region Singing Miam Gikolauka, Parliament, Pukatli, National Party, Oedabasu, Northeast State Sing the Ayan being Tamduna, State Asiki, Youth Singing the Makta, Pambom Sound, Ting Liver Party in Hana, Mount Fondoki. National People's Party is a party that is very much focused on the Northeast. I was telling to Ajang Kongsai that just recently in the budget, there was a discussion. I participated. And in the budget discussion and participation, yes, other MPs spoke. Everybody was speaking about different parts of India. Some MPs spoke from Northeast. They spoke about their own state. But why we can't speak about the region? Our region has so many problems. I can tell you, nobody might speak about Northeast, but National People's Party will always keep the Northeast in front.
Chief Minister Okram Ibobi Singh, DGP Oiramba Y Joy Kumar Sung Imphal West Police ki Additional SP Oiramba AK Zaljit ki Mitam Singh Sasin Ama Domai Kamna Bagi Thaudok Singh Mari Lenana Zel the Thazil Lohaiduna Mai Thakre Sasin Ama Domai Kamna Bagi Thaudok Senaba Singh Zel the Thazil Lohaiduna Extrajudicial Execution Victim Families Association Sung Miyama Magaloinana Kaisam Thong Ilangum Lekai Mabad Protest Toki Protest Tauna Miyamadra Chief Minister Okram Ibobi Singh DGP Oiramba Y Joy Kumar Sung Imphal West Police ki Additional SP Oiramba AK Zaljit ki Mitam Singh Mai Thaki Miyamaduna Ibobi Zel the Thajilo Zaljit Zel the Thajilo Joy Kumar Zel the Thajilo Haiba Kholau Singh Su Lauki Manipur gi oina fake encounter ra laikhidraba 1528 cases asigi oiba achum bichara ma koi supreme court na budi hojik lokhalai adu asigumba sing asi election maya asiga loina na aikoi gi Manipur da lairiba issue asi lairiba election lepi riba every candidate sing na karakadabu orbasu hoji palba sakar sing na ju masi Manipur praja gi issue amadi sentiment khangna thabak tawbiu habase koina ifamgi site tagi amadi ngasi Family bang asi protest athajari ba mayam gi mai kaidagi apel tawjari Ngase yok pung taruk makai muktab matamda asib haksang ma khongjom police na fangkrai asib haksang ase samram amade singtham village ani gi marak fang ngam ki bani laikhitrba miyo SSI kontra manga rom gi lenga oiramba yai haina panaba ka loinana mak overdose na maram oirga siba oiram gani haina panari Mahak masak mamingkang bangamdri adubu mahaki furit kaudagi thasi ki kulumdoida CHC nambol da layang magi si yauram ki si aduda khaziri dagi el thoi thoi sai nifu humdoi haina iram ki hari Lona Thinkraba Revolutionary People's Front RPF ki Kuntranipan Subu Mapok Kumon Independent Demand Day Thorum Lubasigi Tobure Loisang Council Headquarters Central Bureau ki Division Singh SR1 SR2 SR3 SR4 People's Liberation Army ki General Headquarter Tactical Command, Strategic Command, 252 Mobile Battalion amadi atai PLA ki Unit Department Station Singh na laiba mafam khudingmakta loop asigi firal ikai khumnabu tun harau tayamag loinana pangthok rehana loop asigi Publicity Secretary Robin Kuman chirol amada khanghalakli loinana Central Bureau ki makhad laiba Division 2 4 6 8 amadi 10 gi mafam singda RPF ki kuntranipan sub mapok kumon ga mari lenana flag festoon amadi star sing bathetuna harau tayam pangthok yana su fongdorakli RPF ki President Irengbam Saurena Manipur gi miyam da yai pe pauzil chupi ki maak na piba pauzil da lengak loi sing thak gatuna Manipur gi lengak pahel labasu loilam lengak manung da makoi na karisu taw ngam loi hari maramaduna loilambu maiti pibana iram da masida thok liba thawdok wathok kya asagi waroisin puran bagi amata ngar pambai oifam thoi lubasigi mapok kumon gi pauzil asina Manipur da yelongai da gi khunda minariba kanglup pumnamakna Amat toina punsinduna iraipak miyam gidamakta hen na mangjil than kathok pangamba nungsi chana na hingminaba masung mai pa ko purak pangamba oira sanu hairakli Raz Medicity Linkhat ki bagi sai tarawmdoi farak bagi tarawmdoi Foundation Day Celebration pangthokre Not AOC de leba hospital asigi multi-purpose hall the pangthok ki bathoram du da saruk ya ki Manipur ki Chief Secretary o na bakishor na hai Imphal manung lunan bagi sang yam na hengat le hana gi Manipur oidre sakhot bagi sang hengalak pa ka iroina na lamdam asigi analai gi khudong sa fang bagi sang su hengalak le analai gi hiram da Raz Medicity gi saur contribution lai hai na su na bakishor na fongdoki Bagi smart waraba, hai singlaba, bagi employees sawa gatara bunga. Hospital asibu saukan naba, perjada, pilih service satisfy mana pilih nabi tak utak kanna. Kathok pun magal mana na, dedication gal mana na waktu musibu dasui mungkin hanya saukam ceding ini yang menuai hanya tamzade. Bed seni ki betul sahih tarah ki betul jadi bed disingama airport kau itu orang ni hari ini asal Ena Manipur di also neighboring states singi patient singi service review Apollo ga Changdorna ga hospital ama oibai ai habagi adu baya asa adu thamsi
ahumlak suboina pedal attack na sinduna lakliba March 13 yausam kumai gamari lenana bicycling fest ma pangthokadori Mountain Bicyclists Union Manipur haina sukhangna belup asina we ride we save five theme da sahi asigi oina annual bicycling fest ase pangthokani Cycling Fest ase ayupung tareta ki hata kangjai bungdagi hauduna Imphal gi mafam sinba thungna salaba tungda DM College Commerce ta loishin gani Hiram asiga mari lenana Manipur Press Club ta paumi singa unaba mada Mountain Bicyclists Union Manipur gi President Gurumayum Gomi na hai fest asida Nagaland gi cyclist kamarum laktuna participate tawraga dawri amasung lamdam asigi miyamna su support tawbi waina fongdoraki Nakalamromda France dagi lakpa lamkoi ba matai mana wani Nepal dagi Kolkata phawra ba matung North State laktu na Manipur thunglakre nupa dugi maming Anthony Kawi masagi sai kuntra homdoi sure madi nupi dugi maming na Barbara masagi sai kuntra taruk sure hari makoi ani hauki ban ningthauka ba numita Manipur thunglaki bani makoi ani pedal attack athengna duna Manipur numit taruk ni koira batungda hayang ayuk more gi damak khongsalagani hari Laikhidraba Grayson Thaime gi ming da pangthok pa ahan ba 5-man soccer knockout tournament Kangpokpi district ki manung chana leiba pareng ba khul da haudok re Siangai Namkau Youth Club na sinduna pangthok pa tournament sa team kunithoi na saruk yari haudok po namit ahan ba match oina Siangai Namkau amasung none ani na sanaki match adu gi apiba matam gi manung da Siangai Namkau gi jersey number 17 Lucky Sana goal am chanduna mangjil thaki thormudu da pareng ba khul gi chip amasung social worker namsilung thamai ga loinana atai masak naiba miyoi kyana saruk yaki Lamdama sida thokiba sasinaba mihat singi achumba boyal puthu waiduna Kanglaipak Students Association KSN stangsileba khongchang asida Ramlal Paul Higher Secondary School Students Union amati Thambal Mari College Students Union na mapung phana sagorpaga loina saruk yaga ne hana Student Union ani sida tongan thorakpa sirol singda khangalakli Taranipalak suba Manipur ki sanaroi singi numit ki thauram ngasi pangthokre thauram asti Manipur na kumja lising machampan marifutara mapanda Manipur ni yumbu oiduna pangthokiba manga suba National Games ta Manipur champion of the champion gi mana Raja Valendra Trophy fangkiba du ningsingbo oina kumja lising ani dagi pangthok hauki numit asedi India da ladiba miyamna Manipur bi sports powerhouse ni haina singthana ki Ngasisu Department of Youth Affairs and Sports Government of Manipur na sinduna Kumalampak Sports Complex ta tongan masana singi sanaroi lising ahumrom na saruk yaduna taranipalak suba sanaroi singi ningsing numit mapung fana pangthoki ngasi pangthoki pathoramu da Manipur ki Chief Secretary on Nabakishore amade lamdam sigi sana khonam gi lamda thawai hakchang yauna thau puri ba mioi kyana saruk yaki Sports se koina khel gi district manga अभी हेंगे मसी हेंगे मसीदसु स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बा अखोगी सिदा लेरिबा तंपाक्ता लेरिबा स्पोर्ट्स की कोचिंग ना थवा योबिदुना सिंग गिद लेरिबा इसिने नाउ सिंग स्पोर्ट्स की पर्सन अंगांग सिंग कई का सिसु योखत पिरगदि अमुक हेना मणिपुर की स्पोर्ट्स सिदा चकलकनी मसे कोई रिस्क लौगदाबनी कोई मसे तौदबा यादबा इथौनी हैना कोई खनबताबनी All India Football Federation ki miyang makada home and away basis ta sathariba second division league ta Neroka FC sang from final round sangkre ngasi Kumalampak main stadium the Neroka FC sang from the yumbu oiduna sana ki preliminary gi aroi league match samada Neroka sang from ki sanaroi Nigerian Eziogu Senidu Emmanuel na match ki kunmapan su minute amat panjalama sankraba matung Muhammadan Sporting Kolkata ki sanaroi Zikahi Leonsi Bodes na Muhammadan Sporting Kolkata ki sanaroi na makogi sotha na lady panjal adu match ki marifu mapan su minute handok tu na match ase ki api matamda team animal na panjal amam chanaduna match ase panjal amam chanaduna draw chatki league match ase da Neroka FC sanga phum na point tara homdoi aduga Muhammadan Sporting Kolkata na point tara fangki second division league ase ki final round saliba sahi ase ki April ki ahan ma chayol gi team taruk na saruk yaduna sanaragani AMCA Luang Pokpa T20 Cricket Trophy da Re Young Star Nagamapal amadi champ Khagem Pali ani mai pakre Manipur Cricket Association sindunu ngasi Luang Changmum da leba Luang Pokpa Cricket Stadium da sana ki ba tournament se ki taruk sub league match samada
SCCC Singjamaina Tuos Ngamduna betting Hana Sanakiba Mets Amada Api over Kunda wicket Mapan Turgaran Samasun Anikak Loki Mesasi Anisuba Ininda betting Sanakiba Ri Young Star Nagamapa na over Taramapanda Mai Pak Pagiran Samasun Ohumadu wicket Marikak Turga Lobangamki Sathariba trophy asiki ngasi sana kiba tarit sub league tana tos ngam kiba sem kagam palin api bober kunda wicket tara mak turga run sam tara manga lauki mes asigi ani sub inning sana kiba TCMDC thongjuna over kunda wicket taret kak turga sub nagi run Manipur tara nipan kak lauduna match ase run kunmari da maiti banangki Sathariba tournament se hayang sana ka daba han league ta KIYC Khetri ril mapalamadi force Khetri gauga ani sub league tana nafsa khaim falamasung YWC paso yanina lamba taunargani Nipan Suba All Manipur Football Association Senior Women's Football League for BM Singh Trophy da Eastern Sporting Union Wangkhayamadi Kripsa Naurim Thong Ani Mai Pakre Kumalampak Artificial Ground da All Manipur Football Association Miyang Makadra Trophy si ngasi sana kim Om Super League match da Eastern Sporting Union Wangkhayi Sanaroi TH Umapati Amadi I Pramesori Anina Panjil Ahum Kasmirana Panjil Ani Loinana M Mandakini E Panthoyamasung W Ranzi Bala Ahum Panjil Amamam Gachanduna Naharul Yaifa Taurang Club Okram Sutekpu Yamna Lakchan Panjil Taramatoi Sinoda Mighty Piki Sathariba Football League asing as the Sanaki Bamari Suba League Tana Kripsa Norim Tungi Sanaroi en Ratanabala Amadi E Vidyaranian in Panjil Ahum Dangmai Grace na Panjil Ani Amadi S Ranjana Y Sandrazini Masung E El Asalata Ahum na Panjil Amamam Gachanduna Young Welfare Club Langthabal Yamna Lakchan Panjil Taramatoi Shinoda Mighty Bapi Bangamki Sathariba Football League asig hayang mangam di Taruk Sub League match sing sanaragani Matanga Shada Bulletin say tension Jedri Gimangoina headlines Zamuna Tamjari Congress ne say taramanga tawang kita berhabak sing BJP na subna tagita taramanga giban tawgan ni hana langing sa pang sa election rally da Modi na hadir ni Ukraine Numit sama ni wasak pawat hongan mo gamda Prime Minister na Manipur diya ni kan gina maglan lamping mano hana okon tuwobi ng Ukraine Manipur ki khwaide ki leader of political party na mawede ba Manipur People's Party as symbol and economical thing na gawin Amasung mga suban national games ka Manipur champion oy kiba di silo na karami pa lag suba Manipur di sana di sumit pang